sugrađani i komšije, pre svega želim da vas pozdravim što ste došli ovde danas sa pretpostavkom da nam je povod i cilj isti, a to je promjena ovog sistema. Dobroveče svima. Moje ime je Filip Zemlja. Drago mi da vas vidimo u velikom broju jer je to evidentan signal da nešto zaista nije u redu i da je vreme za promjene. Promjene koje se neće desiti same. Potrebni smo mi, svako od nas. Svi smo iskusili neke od gadosti ove vlasti na sopstvenoj koži. Da li želite da se to nastavi? Siguran sam da ne. Stoga preduzimo nešto po tom pitanju. Mesto da slepo, gluvo i nemo stojimo pokraj svega što nikako nije pravda, jednakost i legalnost, već jednoumlje, korupcija i kriminal. Moramo tome stati na put. Svi mi slobodni građani koji cenimo znanje, trud, rad i zalaganje. Od dolaska SNS-a na vlast ništa lepo nam se nije dogodilo. Svedoci toga smo mi sami. Počevši od promjena kompletne garniture ljudi zaposlenih u javnom sektoru, enormnog ispumpavanja novca iz opštinskog budžeta, oduzimanja zemljišta, rješenja za rušenje objekata koji stoje na tim mestima od vajkada, do nameštanja izbora i pranja novca kroz razne projekte. Također, kao što je sveopšte poznato, medijski mrak je glavna karakteristika ove autokratske diktature. Samo ću na koncu toga reći da niti jedan opštinski medij nije objavio informaciju vezanu za ove naše današnje proteste, niti se ovdje sada priča. Jednom rečenicom, praksa je primenjena, teorija je primenjena u praksi. Sada bih se vratio na sramotnu izjavu predsjednika naše opštine, koji iako nije izabran možda našim glasovima, je i dalje predsjednik svih građana opštine Srbobran, pa tako i nas. I toga bi trebao biti svestan pri izjavi, citiram, Srbobran nema kvalitetnih kadrova. Verujem da nema unutar njihove stranke, ali odgovorno tvrdim da takvi kadrovi postoje među ostalim građanima naše opštine. Samo zbog nelegalnih konkursa i ostalih prljavih igrara kojima se SNS služi, ne dolaze do izražaja. Pa shodno tome, imamo da je na mestu sekretara Skupštine opštine Srbobran funkciju dobila izvesna Danka Vasiljević iz Vrbasa, dok je mesto direktora Doma zdravlja dobio gospodin Vladimir Kladar iz Novog Sada. Pored tvrdnji našeg predsjednika da nemamo kvalitetnih kadrova, očito je da i ovi što su postavljeni iz njihove patrije nisu po znacima navoda nikakvi, jer ko bi stručan iz ekonomske perspektive potpisao i prihvatio projekat sađenja novih sadnica mesto zaista neadekvatno održavanih ringlova u ulici Svetog Save vrednosti preko 8 miliona dinara. Ili ko bi normalan opremio sportske kolektive sa trenerkama vrednim preko 2 miliona dinara? Pravo pitanje je ko je ta osoba i ko će preuzeti odgovornost za ovo besramno razbacivanje našeg novca. Da me ne shvati neko pogrešno, ja, apsolutno, a verujem i svi ovde prisutni, podržavaju takav gest i potez. Ali ne na način da se kroz isti opere ogromna svota novca, jer te iste trenerke kupljene za oni koji odvajaju svoje slobodno vreme na treninge, pa potom i utakmice gde noseći iste direktno promovišu nas, građane, pa i samu opštinu Srbobran. Takođe, želim da se dotaknem izuzetno vruće teme koja mi je svima direktno ili indirektno poznata, a vezana je za rešenje o rušenju objekata u ulici Karađorđevoj, koji su tu odavno. Naime, javno bih pozvao predsjednika da obrazloži ovu odluku ili predlog odluke i da nas sve argumentima ubedi da je to jedino rešenje. Zar nije moguće, ukoliko je zaista ova odluka bazirana na zakonskoj osnovi, a vezana za rušenje istih, ne postoji mogućnost pokretanja postupaka i izlaska u susret tim ljudima da legalnim putem prvo upišu svoje objekte u katastar, a potom, ako je potrebno, i preorede iste te ispune zakon? Zar je zaista jedino rešenje rušenje, ostavljene na cedilu tih ljudi koje svoje porodice hrane i izdržavaju baš iz tih portala?
Lokala koji bi trebali biti srušeni, pa potom ponovo izgrađeni iz opcijskog budžeta. Pitam se samo, gde je nestala empatija, humanost i tolerancija među ljudima koje je nekada krasila naš mali, ali fini Srbobran. Živjeti po nebeskim pravilima može samo na nebu. Na zemlji mora da rešavati konkretne stvari. Vođen je ovim citatom doktora Zorana Đinđića. Na nama je da rešimo konkretne stvari i da postavimo sistem u vidu voza te ga usmerimo na pravi kolosek. Da zaustavimo kriminal, korupciju, medijski mrak, štetne ugovore, nepotizam, tajne konkurse i tendere, pa potom da uvedemo slobodu i ravnopravnost među građane. Da se ceni znanje, rad, zalaganje i trud. Stoga pođimo zajedno danas pa i nadalje u naš zajednički marš za slobodu bez nasilja i visoko uzdignutih glava, jer smo mi svi jedan od 5 miliona. Stop diktaturi! Bravo, Filip je naš sugrađanin koji studira u inostranstvu i koji je evo nastao snagi i volje da dođe ovde pred sve vas da vam se obrati. Poziv ostale mlade da to isto urade u narednom periodu. Dođite, nemojte se bojati.